na wo maame ewu e na wo so ada na nsa wo sie ewu anansa wo ni ewu e na wo so ada e to de wa e bonbon e bete ne kankan e na wo say whatever secret is in there you will know he na yen kansem wo yem mo yesire mu kansem but eni enyan de ekos eni enyan me so say eni enyan obi a na adwen wo ye badwenba na adwen wa that was and then 3 days me for one of their pastors no otwi taxi na me ni di nkomo e na obo mo sofo ni di na enye and someone dey free wo mo sofo ba ko na aba no ba o ye taxi ba won nam oda so e wa sori mu ada oda so o ye taxi ba oda so o si because of anyoma na any adi ye ni hintasem bi rade yi kire ni nti waja asore too much GH and amuni egusu amushe sabri adofonom yahwefonom nia yema mo official passion ko nyame aya dom ne etimi no atwa afefoforo bie ma na asidanko a ene de ma ewrade na munua ba na ama obusu amije dwase ya na se libre na aba ensem na aba no dikapa enti na meni mo ehie na ebusafo ye tete ewo mfamemu se asafo ma Resurrection Power International Ministry ano wo mo asha se nwinwi wo ma sori dan mu asori kokrampo nyomo ni kabiem arewo kese abehwomo akomemu ma wo mo ye mu bia eneye adenti a wo mo apɛ wo mo sofo panyi Reverend Anthony Kojo Boache ne chi akwanya pen won semate na so akwete de yeba ne ahye nkran ne eso nyame adma na wotwe esimu obetene nka sa ne de ahye nkran for months ne wo musu nyame emma wo mu ete nyame asemase wo mu nimpa se bibie ni a ese wo mu hwe na wo mu aso wo mu sofo peni no se yarimpo a wo mbepe na akosra no anampo krampo no se bibi ohaw bi po na okomu a wo mbeto mu nsem no metime gire mu no mabom paye ase nyame wo emwa ede amano enti se akoba ne sa ase de ensem kikaye no ensisi su ye esoro de ne nam mfamemu abonten ena esoro de ekache mu aso dem na esoro de wo mu nso mu pen osofo no so ekache ebinum takwa nkwa ena mo de eti aso na se se na kodum bepen so bi se 31st night ibe ya amanfo de ni je twen ape kwan no mu no amasofo akohiem no wo nso abehwo makpom so mpese mu nhye o sofo na sa ensem we ya ababonti na ama bi bisa se aso diempa ene koso ewo papa na brabom woti ase anase wowu wo yare prampa ehifa no da adenti ena kwenye nwo se obi betimi akosra na obi betimi ehu na nampo prampo no won benya nanum nsem bi ate eno no beye nkranhye bi adamo bi sofo ensem no enibra bemu pa ma mentwa mo mra na memfa de abetodwa no enso mo mede de Isaac Odwampo obetumi afem de great ampo mbrembrem wonu men kam woni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire ebusuafo na mesanso mamo akwa babiem na me hwere mo se mo etimi atwen ama ye twa ye ho ediaba na ase na America nsa na ye twa ye ho no na efa Reverend Anthony Kojo Boache ewo ebusuafo ensem na kodum pepe so se manfo bisase papa no wote ase wo yare anade na ekoso adenti ene yentimi money nsem no so nka ne pempen se papa yi oyare odaha se netie ontimi nka senti na montere na akwa ese de nkranhye na ye kan sem no achia no ye hunsu wo hosu onu na wo krampa wo bi awowu yetimi ni kosie ekosi dapen ediara ebon a si ebete ne kankan yo ebusofo enunti enwodifo bi abeka yensa no ye wodifo Bernard Esemoda asafanidi at the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry anopam ni mana kwa bana ensem ne yemfamfi ho mo akwa bo ijo nana bibi aboko na mi adum ya ho den pa ye David ase na sana na meka ewo intro no emu no Reverend Anthony Kojo Boache nsem no bebi abedro no di sai na wo hu no osofo woda dromete se Resurrection Power sorry ano na bibi koso yehu ni biem asafo man ntene nka biem a eyade a ese yemfa na tra keka na se bibi wom na me da wano se ma menchia motifo me de minim se unse na nse ne ho nsensem be ba as a man of God ensem bi okeka ye no na otimi se da bia odi right kono o ka ko bom
obi a wo adwene ye ba dwen ba bi obi ka so obi ka ko bon mu a ote ase Chiremase na me de man ase ekwa ko bibi se unse as yen men of God no Erade honhom e de wura yen e de yitimi ye the men of God se honhom ne kwa ye just an ordinary human being like say na obi a tie etie but nyame adwuma no ma nyansa what you say adwene ani humu ayede na adwuma but we don't boast us of ourselves she enano de odi ba yi na we nyankopon kwa se de obema abeto no obema na to so what you say de odi ba yi ma bom pa ya mo wanya bakura message me ba just nyame nipa be de be kan wi Bible say e ma obu enhuru so what you say men ji mani mo nyam on fa because we are alpha and omega that says erade ye nyankopon na wa bom pa ya na se erade na mo so mo bi adi yi a ade ne be sew ma nyame akwa be ka se ma bom pa ya mo adi ya message ye die ni na that means ba bi a ye die ni free ba ni onim ese o efi nyame wa wonim nyame ti ade nyame erade se bi bibi ma wa mensa anye enti so sofo ni mpon be gina ka cho se ma bom pa ya mo adi ye message ye die na da nyame ba na odi ye adwuma ma wadwumu nti wadwumu now so what you say ma bom pa ya mo afa fu wanyaba enti wagya asore no ani wagya asore nso a wo ma so nyama message me ba emra Kristo enam odifo elisuma ba wa hana enya aba no Bible quotation me ne tro se odifo ni kogina wo se hana wo ma ha bia mu nti no message me ba ehemfa nana ehemfa ena wo se ene ye nwan ma so fo ni bi nye sika enye dibi enya post bi ejina nkonkon bi a ye friend say we are above any human being on this earth. It is never that way. Why you shop wo kwampo no I was so kwa na obra ho ase wo ye nkwase adwuma sir ye fo bi so ye shepherd a shepherd ye adwuma be orem eye wona wo sum congregation no enye congregation na so mo wo kwa de o yakoa enu chefo so nyame yakoa enu wa entrance di nwanko na sha wonsa na no acha se e chibusa se be kwa na me Kristo ena me di nwanko a sha wonsa ena me na wo so ema me ti o Bible ma me baby enya ba na so ante no se e ba no nya message a yes mo wadwumu no reshape ho equip ho gina yie gina brane e ti de be ba no so na abayi na ese amani abani afri eye ensem okeka ebri ensem okeka erade na kan yo nana me mfa mani mo nyam eni mani die emfa mo bia me erade na kan me na me mama me na me mo boni ni wonta na me me ma wo ba e ma mfa efu me mpa ya wo twa no ana that is the Lord erade alpha and omega na eka e ji say he erade nko dia ye je mo nyam mo erade na ni mo nyam nyina ye dia se opedia e na ebi nsu ye so e bia erade na mo bi so ama wo nyaba na ebi oba be se enupum kakra nyame akwa jiwe na tafre na ni mo nyam no poni bi dia ma but on sekete o me popo ani asinteni pa say you are above any human being no me tisa na ye me ya o preach all right then now we know who is who na no tia she me tia e Awurade so mfa na ni mo nyam mo bi dia ene ye e me do hene ne ko gina ba bi e ko pai mu kan Acts chapter 13 verse 9 also she me your hene me o me mo bia aso me Bible say nyame abofo born man do re mo na owu prekope na no tia she e tie wo ho enkoje ni mo nya bi mfa ma ho enko mfa for asofo nyuma bi o mo ye because say every nyame am pe gina me I know the outcome of this if you am catch behind the scene I know the outcome of this that is 2018 and I'm come say we nyina ba sir odifo bi wo kasua CP Johnson ura ibe kochesa aye prophetess ma Lydia me ne china say catch there say bi say ne beba aye 2018 enti aba no ye to akwade esere church ase yo enti no edrumre bi a e wo se nyame nko nyame difo ye ti asese ye nipa we are mortals ye nya above the law and ye nya nipa nche obi onye nyame o mo ba be gina ye ho ti se nyame da bi na diete na mosre
Oka insemna musre on kaka. Say odifo sia, you know what is outcome. Any nim sunsun nyuma. Yan cancer, but a time will come. Ghanaians will know a true man of God and a false man of God. Yo, yeah, 27 so na be say me hu say say na sha se no ye hu no wa sorry dan mo ma so ni we no ba na wo kasa wo di tuja so mi kun wo je na ho me wa ye djuma 18 years o nipa so wo ni na ho me nka ye ni say ko bi je na ho me kra mpo dia enka na no enti anya hwe kra de hu ni ye ntimi hu no kra mpo a oh ene phone na be ye timi de record audio etimi ye meje ma ho me kra mpo e o baby kra mpo timi twa video ma so afuma me na mini o meje ma ho me o baby nti eno ano na baby aba ma ne ma na senka atwa ensem no so ahomeje wotu kwan wafa wo yese pastor na no papa no ye nche nka still na no obi enhu no obi enim se wo hye ha so wo te ha se wo ye wei wa ha o yare mpa sabi o dakra mpo no obi ante ye efi eye asafoma na emu entina se wo nso ate nka wo munya anam so a huhu nam abontin eye papa me de na meka se wo na ma mi ewu ananse wo na wo sie na so ada estojwa na eze o ka ko si die so oh wo na wo ma mi ewu e na wo so ada ananse wo sie ewu ananse wo ni ewu e na wo so ada etojwa e bonbon e bete ne kankan and I won't say whatever secret is in there, you will know. Nana, young cancer, young way, Simon cancer, but a near nine. The echoes near nine. Maybe so said a near nine. Or be a nudging where you're back dream back. Nana, that was and then 3 days me for one of their pastors, no Uchi taxi. Now, many dim come on, and a bomb was so funny. Nana, and yet, and someone they free. One so for back on Abanoban or a taxi driver nam. Or that's why I was showing more. Or that's or a taxi driver that's room. Or see because of a new man, any a D in touching me ready each and into a jar. Eh, yeah. Every year, Nana, mamma can't you know? I saw it be a Gamon Concon a team of Dominic Tibiano, church members and also. Take it from me. Papa, me Bible. I saw it be a Yanon team, never team church members and also. Wait a minute, yes, you. Sorry, be a dumb woman, be an enemy. One more castle, Hosanna, and no one castle crucify him. A Vienna, a Radian Casa Christian Casa 12 Numuka could be trained. Nessa, Yamin, Yas, I don't walk. Nipa won't go at the Somunia, don't know. Nipa, Nana, only Monshore do and some man for the passion. Eh, a duo, my men child, not a dominant. Only Monshore do a poison for the band. There are 7 pastors, and all of them will go down from 2022 to 2024. They are very big pastors, very worthy. Just almost catch someone. But one moment I saw them on a poison for a bay for any of 4 and the bar. One more contact, covenant with the marine spirit, with the spirit of the American say the Hades, what is Apollo spirit. South too many Iraqis, no one and a 4 bar sorry. Sir, I bay 4 bar sorry. Well, now, son was about sorry. Nana, a poison for my poison for a bar sorry. The may say only 7 pastors in Ghana. And here about them, Paramano Marshall. They will try to outcome. Babu, dear Baba. Yo. Now, yet was so a Reverend Anthony Kojo Boache and Semno Eso. Neyere. Sebibi Koso, Kunababuma. Asafuman, the second one, I'm doing in much church woman. It's much from Namuti and church at the moment. Masumwa, adding tin or banning to me pay moon can and shred the echo so. Nikunababu and chre Asafuman. Nana Bible, Sibika chapter 7, verse number 6. Or so you know that what you are men coming into some channel. And what you say? Meet you. It's mamma in your bed, say. Katan walk at Nikunechi and now. Oh, Katan, your muscle. Or Katani Kunechi and now one pet, say, or Becca. I want to be me on an answer or baby on Nikunitibian, a on penny kunin was yet. And it's a answer and Pemponsai Papani Pijan who could read. So what you say? Aha, any baby or Pijan who a cocoa and in your money maybe no bompire, Yamija, Yamija Tamunko Kumwayo, Munko Kumwayo, Munko Kum presenter Wayo, Munko, what took by a bed.
esa boba wa also ebu a woto ebo oban no ebe bounce back to you de wo se onkonko wu wa ya de bone na oka ugina altar so se me bom pae nyamija nyamija ta ye ka nyamija ta wo nyamija ta aya samta omo ye nso wo TV ni so na ye he omo a samta ni yesere na what you say get what yesere because the spiritual background that etade na chi no wo sunshumedi wa you just laugh at them and go your own way me say free nyame a ebegina free nyame nso a ene ehwie wutse nso obi abekọ ne ba bi okọ ye ni Ghana na asofo bi wuye mom nso ye ton de oyo ye de akwanche ene omo wayi wo ma di that sam frama enti se nyame na appoint wa ordeniu sebra ba na adwuma de a ene wo son but wo di bibia kwa ko ka bibi ho wo di bibia wura bibia se ene ye kuma bibi di a ene ye the outcome ay one eti wo sofu bia wo bewu ana enti ne ye bia no na se nyame nka no ho ana o se ofre yen o de kwawi ye papa o mu ye ni mu ase akukuta di be 15 ono so asenka wo ma asenka wo born to sade ti wi ebi mo ti bi ko wi ankom se kwa mu nua no nchen Jeremiah 25 Jeremiah 23 25 to 32 e wo ho ye wadi fo mu ya kronfo ho mu wi ansam ye wa so kwa mu so mu ya kronfo mu wi ansam so ti ase but ofin se o sie o di bibi sie nyame a wo se na se o gani o be toto so what you say if we are not gods of frozen info o ye an intercessor o jina mo bom pai ma foforo e mo fom fa ho die every bi papa bi de ba o da menya court case na de o bom pai na me hu samia afodi bi a be ba be bo me de be hye wani monyam de me ye kwa ho badwuru be 3 months ni kana na eno so me kan say nana ena ba ko bi so ade kwa ko jeli ni ba 40 years US wa ko wi akoke ko jeli no ena ofre wo hwe mu ti bia no frɛ prophet me hwe ono me hu se wo ye nyame difo na wo nyina ma me bai na me se sa o se nko me bre prophet se nyame bua ye yi me bai ya de me ya pa 6 months ni kana na ni ba ni ye yi no ana oh hallelujah ye yi ni ba obi so frɛ odifo me ba nyem wanyem 5 years kumase 5 years prophet me de na call reverend and asafo mo pai bo ma ya and tentam me hwe wo too much na me hwe ye no me hu a star upon your life enchini ginama ye me kan rade ntam osoma ye kan ntam me koye program ba bi o ma me frɛ me ma me jai program no 3 days akonchire nyem pai bo gina nyame altar ho ma me ne ba no wo ye ne mpo no be ka chire kwase adifo nyame nhira wo me da asimpa but we are no gods and what you say ye nye enyame ye nipa ene nyame wo mre tie mu eni se wade fa ye hye bibi mu obi a ye nje ni monyamu onipa ne pene na adwumu chene na adwumu da ha ene ono anasem but ye ni ye ho so we about any person bi ni ye ton yoma na we mu ye sei da bi and what you say ye ne sa no man eye sa nyame be yi ni kan ye duani kwa ye furu so oyi furu so ani monyamu we ni monyamu na asa only for 31st 90s asafo mano womoko na wonya asempa bi ente efa ye womo sofu peni Reverend Anthony Boache ehu anampo womehu na de na eye futu a wode be mom so womo na me bawo ka so a resurrection power and answer resurrection generation new generation enu kwani aso ye wo ka so mpotemo dabi na me bawo sorry bebre wo sorry bebre ye de ewo you wo mo de mo mfa nyame asem nete wo wo mo de nyame asem so enti adenti kwa busa ho ti nana minim di America yo mi pese mi nti wase nti na me hwa what ya say mi ye di minim di America okay what ya say the whole can some poche baby owo no ono kwani aso ye wo sorry bebre wo you say free nyame e be de ebejina say free nyame nso me hwie gu ti say nhiro what ya say me siraw odofo a wo hwe me na wo tie me unim the word of God erade say adenti na wo ko ba bi na musa mi rade sa me honhom etewa na se ntewo ono bi o te mi da asia na o ma ne kura so me kwa asori me hu se difo bi api wa osofo bi api wa o sio o ye tatahwe yo
enti area wo to matches so for bi enu wa tatare so for bi enu odi nyame nsam nete ho Jesu kati e Kristo fo nya twomfo eni ani nya nsomfo enti na Jeremia kan ya wansam Jeremia chapter 7 verse 1 ti fiasam o se eni nya nsom o ti bi fo ma bro chen ma ba be shaw mesraw kese baabi wiase na kwakodunu mommy daddy minia abrante mia metie mi nyame o enti mi me se mi o nyame I am a prophet all right but we are an intercessors ye gine mu di ma afoforo e mo fo ahodie but ye me ye nkojo ye ma me ya gangantoa kese chinchina twan da bi bra wonse wo ye odwanhwefo a o expect say wo kwa be serve the church and the church kwa be serve ye adwuma no so what you say Mr. From young to come number we saw a year 0249 631876 0249 631876 and I said 020 385 1633 020 385 1633 yo Abeka Old Eleganza House Abeka Market Johnson so Old Eleganza House Mr. Whom say obi amfa asopa na no machinta 31st night show mu yie na obi amfa nsi baba busuafo na nyame enhira odi for say nenso abeka ho ache na aduafa ensem no ewo wutie kosi wo so adwenche fa ho enesen bomodi amaye hu awo ye comment section uwie so na webiem so afa Tuma GH Instagram page so ana Twitter page @Tuma GH _ so wait me follow you on Facebook Too Much GH na se won subscribe ya every year mu self fatapa so be subscribe so ne pa ne de ebu yen so you be pray edmont bo mo de na subscribe na wait me anya akonya ahye de akoso e wo man mu ani lesa fa na nya me din de na ama uso na me aduma e be say di shabi makram fit ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba Too Much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe